Pasjača podrazumeva bolest koja se širi neverovatnom brzinom i ne prestaje, obuzima i na neki način uvlači sve u neki svoj svet, što mislim da ova serija i jeste sama po sebi, jer je vrlo drugačije od svega što smo do sada imali priliku da gledamo, a i ja uopšte priliku da radim tako nešto. Ono što je meni bilo najuzbudljivije u svemu ovome kada sam pročitala scenario, da je to jedan slojevit, preuzbudljiv, vrlo začudan i vrlo inspirativan za glumca da nekako se uhvati u koštac sa tim zadacima, što mislim da nekako smo odreagovali kao cela ekipa i cela podela koja je u ovoj seriji. Ono što je meni strava u svemu tome jeste da se nekako generacijski okupila ekipa. Svako je imao priliku, čini mi se da po onome što su oni napisali odigra vrlo slojevite i zahtevne uloge, neke drugačije možda od do sada što smo imali priliku da gledamo, tako da mi je to nekako glavni utisak svega toga i naravno druženje koje sad već ovih godina toliko dugo traje. Pozivam gledaoce da se zavale u svoje fotelje i da se zapasjače onako dobro kao i mi za sve ove godine i da uživaju.